Bawh Hla Zir Chianna, Lalremliana, Assistant Professor, Department of Mizo, Govt Kolasib College. Bawh Hla hi run kwam le len tlang vela anom lai. Edi sangkhat le zanga bor vela Mizo ten an nei chan ni in alanga. Mizo mi pa in a hmel ma atha a acham chin ani a. Ne tu ani zia apuan chuana ani deuh ber. Ral that tu in ambitha ruang chunga aming voithum a in chala. Bawh Hla achama silai akap chin. Amitha chu mithi khwa piarala achia hlolani turin an ngaya. Athi huna alo hwa kanga. Chumi huna chuan ming alo shat nan an tia. Aming voithum alam chin. Aral chit viau ero chuan an cham lo maya. Amitha lu chu ala a an hon chin. Lam ahlat viau chuan asam aluvun telin an hon maya. An khokot chua an thlenin khwa a lut ngal mai lovin thom na satakin an neya. Bawh Hla an chama silai an lon un chin. Atuk zinga khomi pui ten ro pui takin an lo hwa ka. Tuk chuan e khama an ral tha lu chu an lam zui china. Bawh Hla cham hun poimo tak ani bok. Bawh Hla chamin silai amu tel lovin an milulak chu an kap dum hiam huam chin. Bawh Hla hi ral that tu chau lo chuan cham ve thian ani lo. Amhel ma te laka ne tu ani ziate pasal chawai sen an ni ziate an ro pui ziate puan chua na ni. Ke chu e ka sen te tan sa le do ral ka pian puye ka do ve rim nam pa e thang chem e ai kim mi ti ulo chong kluang pa ngai. Ke chu kan ho sen lai changin sakap thei tur le milu la thei tur reng kani chu ka pian puye ni ka mel ma min he lo tu nen chuan kan in do in be ta a mi ming thang sa le milu ai kim vek tu mi ti ro u thohar sa deu te rim nam pa mel ma pa ka mel ma min he lo tu zana e thai nu khan e zai mang nan mang si la e thang si re pan hwai e thang lung e nau bang ka cha ti re chong kluang pa ngai zana khan nu khan amu manga thil chi sang alo hmunge yanga thingkung par chuai hnuaya chuan ka hmel ma chu no pang ang magin ka cha ti ra thohar sa deute thang sir thingkung thanglung melma nan khwa e ngui sel sul lo ming cha laldanga than nan e ar bange khokhu ninglo mu bange lenglon nan chunga e chongtluang pa ngai in khwa chu longuin lo shom mai te se pasal chaming thang ka ming than na tur ani mai ar khowa khu angin kaman bit che uanga mu angin in chunga kaleng tlatang wal pa e ka thonin e mei thal len chum azing chia ye tlangan e zashang ave lian khwa e ngak nu an sai siawe chongtluang pa ngai keitlang wal ngei hi ka tho chwa ve ni chuan silai khu chu chum ang main azing chuai maya ko chwa pasal cha in Bawh Hla a han chama khopui lo ngak tu nu ho le nu la ho chu an che ta swawa thohar sa deute mei thal silai sai nging che zu dine zana chuani walan ka sang nan ti chiawe leidove khen that love nan ming e vairam a phalem la e chongtluang pa ngai tlangwal chuan zana azu in na huna a hwai sen zia le a pasal that zia a soina sakhop maya ralbe hun alo thlenga a che thale ngam lova tuma a that le si lo in ming chu ramdang vairam thleng chuan a thang lo topang emo Bawh Hla sha dan hi ainang lo nuala heta po hian khen that love ti hi khen hla love ti te mu tu ro ma chu tiang ani awang chuan shilfia dan dang om thei ania hetiang deuh hian zana zukkalin tlangwalin ka pasal that zia lantir nan ka zuk timang ang te che te chiawa ka mel ma chu ka hla lova vairam thlengin kan ming athang mai ome Bawh Hla Zir Chianna Lalremliana
Assistant Professor Department of Mizo Government Kolasib College Media chu kan lo chiar zo le ta a thungai nom tak tak ronda le thuai kan tu manga min lo ngai thak sak le cheu don nia